turabarasa insandaguze bari hehe ku bishimbo inyuma gutya ngabo ariko ni dukeya ni babandi bazanaga amasasu n'abatundaga inkomere. Twongeye kubasuhuza mwebwe baduteze amatwi. Uyu ni wa mwanya tubagezaho update cyangwa amakuru yihuse avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko uyu munsi tukaba turi bukomereze mu burasirazuba bwa Kongo, aho umutwe wa M23 ukomeje guhangana n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'iminsi igera kuri n'imirwano yibanze muri teritwari ya Masisi, kuri ubu ngubu iyi mirwano yongeye kubura muri teritwari ya Nyiragongo mu duce twegeranye n'umujyi wa Goma. Kuri uyu wa gatatu tariki ya 27 Ukuboza ku gicamunsi nibwo hatangiye kumvikana amakuru y'imirwano hagati ya M23 n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Fardc muri teritwari ya Nyiragongo groupement ya Kibumba, muri teritwari ya Nyiragongo groupement ya Kibumba. Abinyujije ku rubuga rwa X, umunyamabanga nshingwabikorwa wa M23 Benjamin Mbonimpa yagize ati: iri huriro ry'ingabo z'ikibi ryatangiye kugaba ibitero ku birindiro byacu. M23 ihanganye n'ibitero kandi irimo irarinda abaturage. Uku kugerageza ku mugaragaro guhagarika imirwano ni agasuzuguro kuri bose. Umuryango mpuzamahanga AU n'abanyekongo. Ku ruhande rwe perezida wa M23 Bertrand Bisimwa nawe yagize ati: kugeza ubihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa riyoboye ibitero ku birindiro byinshi bifitwe n'ingabo z'impinduramatwara muri Kongo ARCM 23 mu gace ka Kibumba no mu turere tuhakikije. Andi makuru aturuka muri aka gace dukesha imboni yacu avuga ko abaturage b'abasivile babangamiwe cyane n'ibisasu bitarobanura birimo kuraswa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Fardc muri aka gace ka Kibumba. Ibi byatumye Bertrand Bisimwa atanga ubutumwa ku baturage baturiye mu gace ka Kibumba, avuga ko M23 ishobora kuza kugafata kose mu rwego rwo kurinda umutekano w'abaturage. Iyi mirwano yongeye kubera mu nkengero z'umujyi wa Goma mu gihe hari hashize iminsi 4 imirwano irimo kubera hafi ya Sake muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu gitondo cya kare cy'ejo kuwa 27 Ukuboza byavuzwe ko abarwanyi ba M23 bari bamaze kugera mu birometero 4 gusa n'umujyi wa Sake, nawo uri mu birometero bitarenze 25 by'umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nubwo iyi mirwano yongeye kubura muri teritwari ya Nyiragongo, kugeza ubu kandi no muri teritwari ya Masisi imirwano irakomeje hagati ya M23 n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bafatanyije kuri axe ya Sake, Mushaki na Karuba, nkuko nabikubwiye ku munsi w'ejo, ndetse buri ruhande yaba Fardc na M23 buri wese akaba ari kurwanira ubugenzuzi bw'aka gace ka Sake. Ku rundi ruhande abasirikare b'abakomando barenga 50 bigabije urugo rwa Colonel Nang weruka gushinga umutwe wa Alliance Fleuve Congo uvuga ko ugiye kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Iri tsinda ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa ryasatse uru rugo nyuma y'uko bari babanje kuzenguruka Hotel Castello y'umudamu wa Colonel Nanga bakanayisaka. Ku isaha ya 4:30 ku masaha ya Kinshasa nibwo iyi hoteli yazengurutswe n'itsinda rimwe ry'abakomando, irindi ryinjiramo imbere bagezemo basaba abakoze b'iyi hoteli gusohoka kugira ngo bakore ibyabazanye. Ni igikorwa cyatwaye iminota itari myinshi kuko ahagana ku isaha ya 5 z'ijoro irindi tsinda ry'abasirikare benshi bahise berekeza ahari inzu ya Colonel Nanga iherereye muri commune ya Gombe mu mujyi wa Kinshasa. Umwe mu bakora mu nzego z'umutekano Kinshasa yabwiye itangazamakuru ko irisakwa ahanini ryari rigamije gukurikirana buri bikorwa byose bishobora guhungabanya umutekano hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko uyu Colonel Nanga aheruka gushinga umutwe urwanya ubutegetsi bwa Kongo yise Alliance Fleuve Congo nkuko nabikubwiye, ndetse akaba yaravuze ko uyu mutwe ugiye kugira ishami rya gisirikare kugira ngo bakureho ubutegetsi bwa Kinshasa. Gusa hari n'abasesengura ko hakekwaga ko yaba Colonel Nanga yaba haza ko Colonel Nanga yabaza muri urwo rugo rwe runono akongera akigendera. Colonel Nanga yabaye perezida wa komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma zo kwitandukanya na leta y'iki gihugu, aho mu minsi ishize yanashinze umutwe wa politike ugamije gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Uyu mutwe yashinze bikavugwa ko waba ari nyirabayazana wo gusa ku rugo rwe na hoteli y'umugore we. Tukiri hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nuko nyuma y'amatora yabaye kuwa 20 Ukuboza 2023 amajwi akomeje kugenda barurwa agace ku kandi. Ayaraye yabaruwe akaba arayo muri Katanga, aho Moise Katumbi yanikiye Perezida Tshisekedi ku majwi 55.57 ku ijana, naho Tshisekedi muri aka gace agira 42.68 ku ijana.
Ibi byatangajwe na komisiyo y'amatora Seni kuri uyu mugoroba wo kuwa gatatu tariki ya 27 Ukuboza 2023 mu ntara ya Haut-Katanga, aho Moise Katumbi yaje ku isonga mu gihe Tshisekedi yaje amukurikiye. Nubwo Moise Katumbi yaje ku mwanya w'imbere muri iyi ntara, biragenda bigaragara ko Perezida Felix Tshisekedi ari uza ku isonga mu bindi bice byagiye bitangazwa. Mu ntara 26 zigize igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, 21 muri izo komisiyo y'amatora imaze gutangira ibyavuye mu matora, Perezida Tshisekedi niwe wagiye agaragaza amajwi menshi, aho yagiye agaragara afite 77.34% mu gihe Moise Katumbi we aza ku majwi 17.18%. Abandi bakandida barimo Martin Fayulu na Dr Denis Mukwege baza ku majwi ari munsi y'10. Amashirahamwe n'abanyapolitiki batandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo banenze komisiyo ishinzwe gutegura amatora, ndetse bakomeje gusaba ko aya matora yateshwa agaciro hakongera gutegurwa andi. Biteganyijwe ko tariki ya 31 Ukuboza mwaka wa 2023 ariko komisiyo ishinzwe gutegura amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izatangaza bwa nyuma uzaba watsinze aya matora. Tunyarukiye mu gihugu cy'u Burundi, ubu haravugwa abasirikare 3 b'igisirikare cy'u Burundi hamwe n'inyeshyamba 10 biciwe mu ishyamba rya Kibirira muri komine Mabayi mu mirwano ikaze yahuje ingabo za leta y'iki gihugu, aho bahanganye n'umutwe urwanya ubutegetsi bwa Bujumbura ari wa Red Tabara, ariko kugeza ubu hari n'abavuga ko hari undi mutwe ushobora kuba wavutse uri kurwanya leta y'u Burundi. Amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi muri komine Mabayi avuga ko guhera kuwa 26 Ukuboza 2023 abaturage begereye ahari kubera imirwano bafite ubwoba kandi barara mu bihuru. Umuyobozi wa komine Mabayi yemeje iby'iyi mirwano, avuga ko ingabo z'abarundi arizo zakurikiranye umutwe witwaje intwaro utaramenyekana neza, agakomeza avuga ko muri uko kurasana haguyemo ingabo z'abarundi 3 ndetse hanicwamo inyeshyamba za FLN zisanzwe zicumbitse mu ishyamba rya Kibira zifashe ingabo z'u Burundi, kandi ko umubare w'abishwe ushobora guhinduka kuko imirambo yose itarabasha kuboneka. Abakurikiranira hafi bya politike y'u Burundi baribaza niba iryo tsinda ryakurikiranwe n'ingabo z'u Burundi mu ishyamba rya Kibira ari ryo ryaba ryarakoze ubwicanyi mu gace ka Katumba buheruka mu cyumweru gishize, aho nanone abari bitwaje intwaro bagabye ibitero bikomeye muri utu duce, ariko nyuma umutwe wa Red Tabara uza kwigamba ko nawo wagize uruhare muri ibi bitero. Gusa hakavugwa ko Red Tabara ishobora kuba ifite indi mikoranire n'undi mutwe w'abarundi utaramenyekana, aribo bari kugaba ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Abanyapolitike barwanya ubutegetsi bw'u Burundi bemeza ko muri iki gihugu hashobora kuba hari imitwe myinshi itwaje intwaro irwanya ubutegetsi buriho, kubera ko batishimiye uburyo bayobowe n'ishyaka CNDD-FDD, bigatuma barushaho kwifashisha intwaro kugira ngo babashe kubukuraho ku ngufu. Ku rundi ruhande, General Mohamed Hamad Dagalo ukuriye umutwe wa Rapid Support Force muri Sudani y'Amajyaruguru yagiriye uruzinduko rutunguranye mu gihugu cya Uganda, aho yagiranye ibiganiro na Perezida Kaguta Yoweri Museveni. Perezida Museveni yatangaje ko yakiriye General Dagalo mu rwuri rwe ruri mu gace ka Rwakitura mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Uganda, mu gace ka Ankole Sub-Region, aho afite urundi rugo rw'umukuru w'igihugu. Abinyujije ku rubuga rwe rwa X, Perezida Museveni yatangaje ko General Dagalo yamusobanuriye uko ibintu byifashe muri Sudani, aho uyu mutwe uhanganye n'ingabo za leta muri iki gihugu, by'umwihariko mu murwa mukuru Khartoum. Mu minsi ishize abarwanyi ba RCF batangaje ko bafashe umujyi wa kabiri wa Sudani y'Amajyaruguru witwa Wad Madani, uri mu birometero 175 mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'umurwa mukuru Khartoum. Iyi ntambara yo muri Sudani kuva yatangira mu kwezi kwa Mata uyu mwaka turimo wa 2023 kugeza ubu mu mirwano nta ruhande ruratsinda urundi, ariko bikavuga ko uyu mutwe wa Rapid Force ari uri kugenda ufata ibice byinshi, ndetse akaba ari nawo ugenzura igice kinini cy'umurwa mukuru Khartoum. Ni mu gihe ingabo za leta zo zigenzura amajyaruguru n'uburasirazuba bw'iki gihugu, mu gihe mu murwa mukuru Khartoum ingabo za leta zifite 30%, naho uyu mutwe wa Rapid Force ukaba igenzura ibice bigera kuri 70%. Mu mezi 8 ashize igihugu cya Arabia Saudite, ubumwe bwa Afurika na leta zunze ubumwe za Amerika zagerageje kumvikanisha impande zihanganye muri iki gihugu cya Sudani y'Amajyaruguru, ariko kugeza ubu ntabwo imirwano irahagarara, ahubwo ikomeje kuvuza ubuhuha. Turabashimiye cyane kuba muduteze amatwi. Yari amakuru yihuse avugwa mu karere k'ibiyaga bigari n'imirwano ihanganishije umutwe wa M23 n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gice cy'uburasirazuba. Tukaba tubijeje ko igihe cyose turabonera amakuru mashya avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, cyangwa se ari kubera mu mirwano ihanganishije umutwe wa M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu, tukaba turi buhite tuyabagezaho.